Odbornik Stevan Đaković se ipak danas pojavio, vi ste potpisali liste. Evo, ja sam došao u ime Demokratskog fronta da dam punu podršku lokalnoj vlasti, ne samo lokalnoj vlasti u Budvi, nego poštovanju Ustava, zakona i demokratije u Crnoj Gori. Ovde se vodi jedna veoma velika, jaka i važna bitka za demokratiju u Crnoj Gori, za poštovanje volje naroda i predvečer je praktično republičkih izbora i lokalnih izbora. Jako je važno da u Budvi imamo dovoljno kapaciteta, hrabrosti i dovoljno ljudi da možemo da odbranimo te principe. Dakle, ovde se skoro više ne radi o tome ko će biti vlast, ko neće biti vlast, nego da li u Crnoj Gori uopšte funkcioniše politički sistem, da li u Crnoj Gori funkcionišu institucije i da li u Crnoj Gori funkcioniše demokratija. Dakle, neshvatljivo je da danas 2020. godine neko kupuje i mijenja poslaničku većinu, odborničku većinu. Jedino demokratsko rešenje bilo je skraćenje mandata. Ako vlast nema podršku u većini odbornika, skraćenje mandata i novi izbori, DPS je ovde doživio politički krah i ja zaista ovako kao neko iz najjače opozicione grupacije mogu samo se zahvalim Demokratskoj partiji socijalista koja je ovde upravo pokazala zašto trebaju promjene u Crnoj Gori, da je svaki dan vlasti Demokratske partije socijalista u stvari ogromna šteta i ogromna katastrofa za ovu državu i ovaj narod. I još jednom čestitam svima iz opozicije na nacionalnom nivou vlasti u Crnoj Gori koji su takođe pokazali još jednu važnu stvar za nas iz Demokratskog fronta, to je da se može zajednički raditi i da jedinstvo opozicije i zajednička akcija formula kako treba smijeniti DPS i na nacionalnom nivou. Mi smo ispunili sve obaveze koje je odbornik Đaković nama uputio, iako, vi znate, otvorene liste i uopšte izborno zakonodavstvo nije vezano za lokalnu samoupravu, međutim, vidjeli ste, to je bio samo izgovor odborniku Đakoviću da pokrije ono što je napravio sa DPS-om, a to je školski primjer političke korupcije i naravno da vi znate nas iz Demokratskog fronta da uvijek imamo obećanje da svi koji su se bavili političkom korupcijom da će odgovarati jednog dana pred nezavisnim i slobodnim pravosuđem. Hvala vam.